later. Saan tayo? Okay. Let's go. Very crowded. Anyway, we're gonna eat. Fake pizza. No? It's pizza. What? Real pizza. Fake pizza. No, it's not. Fake pizza. Real pizza. Ito may ayaw isap yun. Ayun, isa? Pizza. Pizza. You want pizza or no? Sana. I'm going to shoot the speaker. I'm going to shoot the speakers. What do you like? All in. Asa? Overload. Magkano? Depends. Yan, 95. That is the crime. Kasya na yung sa ating tatlo? Yeah, 9 inches lang yun. Ay, kasya na yun. Kasi 9 inches. Makakain na yun, Marcia. 12 inches for me. Ah, sige, try natin. Kahit alin siya. Alin din ako. Ano na niya? Ewan ko kay Tito mo. Pwede ba? Hawayan? Ayan yung mamo. Di ko alam. Masarap rin yung roast beef and cream cheese. Pero 9 inches lang. Roast beef and cream cheese. Ang kamay gusto ko yan sila. Siyempre, ito panggalan yung gulay. I'm going to try.